Abusua me mama kwaba eba pemampem TV so musomfo agyenfena pre aso se menemu edi ahiemu na ye twetwe enkomo kakra eni ntia fe na odi wafidi no ato ha na show se subscribe like drop a comment na share a videos ma afofo so enyamu chefa na ye de mo epo amamre ni amanie mu se oba akan man mu a ye wo afahye bia the friend Udra. Tia esombo pa eye tano ensuo. Tano ensuo. No bi baby say na tano kra no se enam Ghana fa na nyina. Tano eye the longest river ewo Ghana. And I say the most popular river ewo Ghana pa dia na eye river Tano. Na Tano eti efri pon ne na hafo mantam. Na ukotano ajusu anase ukotano amamre mu dia na chese wodi wani ehwe takra krom tano boase eni tuobodom eni nti nananom otumfo se tutu nyankese anase nananom a omo manhia eni asantemamu se omo ko tano nsuo na ewa mane ni amamre a ewo se omo ye ana omo danedi ansa na omo asatano ensu na nanom enviti preokupe endu chobodon enko tanu ensu mu enko sensu se tufo se tutu ena aso na se asanteman wi ana aso nti ebisa ni to mu ko ensu na omo de ade ato na asansu omo de ko debi sa manwe ni amane no ena mepese e che kind of the significance of Chobodom and the importance of Chobodom in Asante traditions. A bad Santiamame, Yamani, and I can Yamani, the importance of Chobodom and the role of Chobodom Nambia no de esa wuye utibia ene ekase uji hene da so yo hene na mamre no wenti mentina mpanya sabi na nkoyi do mara tse meraso esu a wode dum yewura no hasa sina bempo yin so no mara ni esa ye fata media no ya asani ya mamre yento yipinti yewura angase ade ne de ndo be fa kwa gampi tu de ne sepentu engira kusiesi kaka ho ya fama yewure yewia ya bompaye na ya mapan ya konjum na den ene kofa Udra baye yedi saada no mark the beginning of a new year eninti edu ha nananom edi bayre efufuto edema nananom samanfo ene abosomniasa na dia yepese yedomusu kopa ne the purification aspect of Udra abakwasam ewo Udra festival no ho ne se nananom edi Udra festival no apisi the dead and I said the ancestors and they use it to purify the land and cleanse the souls of the people as well as the stools of the land. Omodi Udrano omutwa omodi ye purification. That is the most significant aspect me pese ye hwe Udra festival anase Udra amamre ni amane ye kase obi edra ne ho aka mamu ye se o te ne ho anase oyi musuo ene haw afri ne ho akọ eno ena ye friend Udra. So that is the literal meaning. Nanso so Udra no du a nananom eti amamre ya amane bedri na ene ye focus pa ye de eba Udra festival no mu no eye Udra ye ti ewo asanteman mu na onim se nananom edi ade kese ana ade kese a ewo asanteman mu a aya nananom etwa Udra. Now the significance of Udra in the Ashanti and among the Ashantis no and am pese yede ebetudwa. Now ohwe the Ashantis the purification aspect no eno ena nananom emfani agrokra na nananom so ekokon chese konfo anochi ene obi konfo epenso ene nana osetutu epenso eye nkunidi a omudi ye over danger
ewo fie ase no omo nso nananom edi odwira esi ho se omo bedi na omo de akai nananom ensamanfo ana nananom a omo edi omo kra ne omo ahoɔden esi ho eche asanteman na afe nso nananom ahemfo ne ahemafo eba na omo abeshow allegiance to the golden stool eye opemso anase otumfo a wote abanwa so no nananom edi omo allegiance and omo be renew omo allegiance with otumfo. That is the significance of odwira. Nananom esane di odwira esiesi abusua esiesi kro dispute ahodo anase nchidu ahyew ahodo ewo nananom pam no omo di odwira no epre no esiesi etoto amamre ne amane edi nkamomu a ese efata ebra afoforo ewo akaman mu. Odwira kro ya no they will processes and procedures as opa asanteman mu a ema odwira festival eda nso eno ena mepese ye identify the significance of River Tamo in Odwira festival, the significance of Lake Bosomtwe and Bosomtwe in Odwira festival. Edu ha nananom ekoye amamre ne amane ewo Bosomtwe. Na ansa na nananom beye amamre ne amane ewo Bosomtwe no nananom esan ekọ nkuro a bosom ana tano bosom eni nsuo no eti ewo na video we confirm ni me na se obatwa bodom dia na chese otumfo esuma na bempomfo a omokọ ahemfie na omakohia nananom na nananom aya amamre ne amane a esefata agunsa na otumfo esuma bofo a onma omo enkonsapan omo de nsa eye snap yi eni dwan pa otuadua ene de koma nananom a omo otua bodom Zambia no de esa woye utimiya ene ekase ugihene da so yo hene na mamre no wentime nkina mpanya sabi na nkoyi sana nananom apa anamon akọ tano ensuo mu akọ satano ensuo edi ama asanteman yura wose ohene ene opia utimi di amamre ne amane anim ewo oman no timu na enumu no nananom ekudu twewodom omokọ ahemfie na ahemfie ena yeye amamre ohene ejina oman nanamu eye amamre ne amane a ese na efata egu nsa esre nananom ansana omo akosa ensuo no ede ama abofo ana abempomfo a otumfo itu won ebaye na otumfo ose tutu nyankese ana asanteman ru akotokohene esuma na abofo a omo nkwansa pan na moa kasa mo kwankoye ene bomo ene snap na frebo kiru wa na suye amane ni amamre egunsa esre nananom akwambie ensura nia yedi nsuo no koye ewa asante amamne ni amamre mu ebesipi esita na abanfa sunti ose nananom edi amamre enom amamre ewu chiobodom ansana ya etimi edimu penise abuo nko ene dokono enko ana abuo different from dokono misre yeni mafo
Teaching Emrantie be or my imposters. Just say open information crampo, no one make it delivery, and our news. And nam say Omukra dream po and I dream boni be. As a session him for be a chinuntino. Aya no my dream say. Dia omu a dog Macumaso, and now the omu a pesa a man 14, and it was a oko online, and now oba now Becca. Yen dear yes soon on mine. Yes soon epijana nanon titi adoman kuma sem Ghana mamreni Ghana manie. And no, and I wa ha say day, ye bon de. Nti obi bia wo hwe me efi teachment chebodom. Chia obi bia esramo ye pasun bi ye pekroye ye penkamum eninti mumma yemfa no kre emmo ye bra dan say ye de intro ebetu mfuturu agu afofo ani